Aye, mina iza swaka Chauke aka channel ya swaka Chauke TV. Ni khensa hinkwenu. N'wina mi nga nghena mi subscriber aka channel ya swaka Chauke TV. A ni na matimba handle ka n'wina. Lava swi tivaka kahle va ri matimba ya ngwenya I mati. So matimba ya channel I vanhu lava va nga subscriber. So ni ta komba ku na n'wina mi nga rivali ku subscriber aka channel ya swaka Chauke TV. Nkarhi mi subscriber hi kulisa xigaza. Dr. Joy Shirimani na Jiwan Soul Makam vafana hi ku ya hi mina vafana. Why ni ku vafana? A ni vuli ku letin'wana ti producer kumbe lavan'wana vanhu a va swi endli leswi landzelaka. Nkarhi hinkwawo loko album ya Dr. Joy Shirimani yi huma yi na xigingi xo balansa, a ni tivi loko hi ku ma ni twisisa, xo balansa. Ku na tinghoma to tala leti Dr. Joy Shirimani va nga ti producer ni ti tivaka kumbe hi ti tivaka hinkwenu. Ku na nghoma liya ni yi rhandzaka ngopfu liya nga ze huma minkarhinyana liya loko va ta rivalelana vubeni minkarhi liya. Le nghoma leyi mane bazi mayengani mane ya mavo ya loko mo twa mastering leyi nga laha mi ta yi twa ku yi dangerous ngopfu, yi dangerous ngopfu. Mi twa na track liya ya tipondo, mina ti lava tipondo ta mino ya Dr. Joy Shirimani mi ta yi twa ku na matimba. Mastering ni vulavula hi mastering sweswi ne na leswiya va swi vitanaku mixing ya Dr. Joy Shirimani na yona yi dangerous. Loko mo ya ma yingisela tinghoma ta Dr. Joy Shirimani ti na mixing yin'wana ya dangerous ngopfu na mimoya leyo sweswiya swo taniya I swin'wana leswi endlaka ku Dr. Joy Shirimani va va na swihlawulekisi swa vona va nga fani ngopfu na ti-producer letin'wana because hambi wo fika u chela moya leyo yi ku a yi nge fani na Dr. Joy Shirimani ma vo. So ka Soul Makam na yena u strong misa luya I munhu luya wa ku u kota ngopfu ku mastara and machele ma ye ni nga ku I man'we ma fana ma Dr. Joy Shirimani machele ma vo I man'we mara quality leyi humaka laha yi dangerous ngopfu. Ma swi twisisa loko ma twa album ya Soul Makam leyo ya Pfilumpfilu ya strike xa magwala risimu leri mi ni rhandzaka ngopfu ya a ni nga rhandzi risimu leri ya mara ni fike ni rhandza ngopfu kwala ku fambeni ka minkarhi. Loko mo fika mi yingisela album leyi mi ta swi twa ku hi leswo u nga sola leswin'wana ku hey leswi a fa nga swi yimbelelanga yini mara quality yi dangerous, quality yi dangerous ngopfu. So hi swona swi ni endla ku ni ku Soul Makam na Dr. Joy Shirimani vafana va talented ngopfu I vanhu lava tivaka ngopfu music va twisisaka music lava va nga na studio kumbe titlambi kumbe ti-producer ta swi tiva ku yingisela music swi tika ngopfu ku la ta twa ku voice liya ya twala liya kumbe voice liya wanga ku yi fa yisa hansi voice liya ma twisisi I mhaka yin'wana yo tika ngopfu. So a ni ta ku hi kateki ngopfu ku va Matsonga Machangana hi ri na Jiwan Soul Makam na Dr. Joy Shirimani hambi wa n'wi rhandza Soul Makam hambi wa n'wi venga mara I blessing ka Matsonga Machangana lava nga ri ku na vuciva na Dr. Joy Shirimani ku va ri koho aka music wa Xitsonga I kate ku kulukumba ngopfu aka hina. Hi vona nkoka wa vona kumbe hi vona ku value ya vona ma vo hi mhaka ku ti kala ngopfu ti-producer to producer swa quality sweswi na ti-mastering ta kona ti-mixing ta kona munhu ku na vanhu vo tala va chaka ingaku loko na bangoma leyi nga koma Soul Makam ma swi twisisa na bangoma leyiwani nga koma Dr. Joy Shirimani la ta ba leyo yi fana na Dr. Joy Shirimani leyo yini ma swi twisisa. Loko mo twa nghoma leya yi nga producer Dr. Joy Shirimani leya yo swi lava ngoma ya matundrundundu mi ta swi twa ku hayi misa wani una quality yin'wana ya dangerous na ti-chorus ta koho leti ti bohaka leti chorus leyi bohaka ku ri na Dr. Joy Shirimani kumbe under production ya Team Shirimani ma yi twa ku I chorus leyi yi nga balance yi nga tiyela yi nga bumbula yi nga fuwa ma swi twisisa. Hayi ku ti-chorus to tala leti bohaka ti-artist to tala u dlina u nga swi twisisi ku chorus leyi yi bohaka laha I chorus kumbe ko yimbeleliwa kumbe njhani. Minkarhi wo tala loko mo swiyaxiya swi tele ngopfu ka ti-album ta vanhu van'wana hambi loko ni nga va mention ku nga swi twisisi ku I chorus kumbe ko yimbeleliwa kwani ma vo
leswi endlaku swi nga twisiseki a va ti endlisi i ti-producer ta vona va tsandzeka ku seta chorus hi ndlela yo fana na leyi. So Matsonga Machangani mo ni nga heti karhi ni ta kombe ku mi nga rivali ku subscribe so that ni ta swi twa amoyeni ni ta twa moyeni ku mi khomenta mi ku yini inkomu.